North Korean leader Kim Jong-Un hian chanchin engemo tunlai chu nei chho neuneu ranga voin thleng khan chanchin thar engemo neya a chanchin ramrang rangatangin news channel rang ten North Korean dictator hi angai van supsupa hei hunrai tak media te le mipui muwa ain lan to lo wang le natna nei anga soi ani te apu hria rengna hun manna ain lan lo wang te ani deuh ber ome ma se voin khan North Korea news agency pakhat chuan fertilizer siam na mun tu anramina abuat sei mek honna nimin me nikhat zirtop nia neina mun ni om taka ribbon a chep chat lai thalak KCNA news agency hian anron tar langa mase he chanchin hi finfiana awmlo ani ti daily mail chuan antar langa rintlak ani empty po hriat ani lem lo ani anti tin voin lama North Korea news agency 10 thu anpuan zar hi achiang lo hlea engma confirm na awmri lawa he chanchin hi US President Donald Trump anzo na chu US President hian engma comment apedu lawani ti BBC chuan tarlang bok ani Kim Jong-Un hian voin chama dar som le minute somli panga khan ama Twitter account atangin fertilizer siam na mun a honna ribbon a chep chat live photo hi upload ni in hi thailo phoenix ti in ni chu achuak non le ta ti thu caption na aron mang a voin chama dar som le minute somnga pani khan Twitter a tho hian only I will have the last love always ti aron tweet le a afarnu Kim Yo Jong Twitter account ni om tak a lang chuan he thu atarlan hi ka support chia North Korea hi ramro puya isiam non le ang tin aunau pa hi a reply a voin tlai dar li le minute som ni pali khan Kim Jong Un ni a lang Twitter account atang hian thu tarlan ron nei le in mangai na le khongoi na nen leader Kim Jong Un tan hian tong trai chun zo mangti anron tweet le boka heti te noi hi ani awangin Twitter lama chuan fiam thu tho nan mangin then khat chuan voin thu thar hi fake news ani e antia zona an zo zuina engma achang let lo bok ani engponi se North Korea dictator Kim Jong Un chanchin a hian engma thu chiang alo om theilowa adam nge athi nge natna avei mek ti po hriat alani ri lo ani India ma national lockdown 3.0 ti in May ni som pasari thleng lockdown po sei ania hei Mizoram zom ani vedona ma se COVID-19 trileng lalut lo theiang bera lockdown kalpui hi tha zalen dewa kalpui ani tur thu chief minister pujaram thanga chuan mizo mi puite nena athucha asoi ani India rama trileng in zualam alapan chhozela nimina record India in anei hrivei sangni zathum somkua paruk chu voin hian kan khum le der toa he chanchin buat sei lai thleng hian mi sangni zali somthum pasari lai hrivei mu chua ani le to ani tin mi somkua pakhat lai thi pui anom to India rama COVID-19 free alolu nuwa thi pui antam berni ani tabok ani voin din hun diktak hi zan in zan lai pel nu dar khat fela chuan update ani huna ashet theidon ani India ba ka khovel mun ranga hrivei an pung hluaya thilmak tak mai chu Mizote theito pinram riveng le lockdown rules thataka zomin mipuiten pathian kan awnu sa mema COVID-19 free veizinga organ failure nei to te damchuak lo hi antamin damchuak lo turangai hial na ramte po awm lain mizo positive kan nei ZMCA encol mek chu organ failure te nei hial to ma se a test result a negative to a ma ason mek ti kan hria tin khovel scientist virus lama thiambik ten thi pui theina chance nga bi ka ansoi nanna benvon nei sa le blood sugar le cancer ve mek te tan thi pui na chance asang mani anti line mizo cancer ve COVID-19 positive encol mek thren khatta chu COVID-19 test an negative to ti te kan hrele zelboka chu mai ni lowa hrileng hian mizoram aron shrutin minlalu chillo ni in alanga high risk ho te test zong po negative result kan nei veka thilmak tak chu ani in alanga kan theina ba ka minhum him tu hi chu a om ti hi achiang hle in a hriat ani chu wangin thla thlam lovin pathian yaw zelang u